sabalekela lo njalo iqiniso lokuchitha umusi uyayizwa lonto le ngoba kunomehluko between umuntu ohlobo ngayo okugangayo ophuma ethe gani la engaphandle ayogila emkhuba abuya azongcwelisa leli ekhaya nalesibonelo osakhayo leso sibonelo mfowethu sijule kakhulu ngoba kuhamba kuze kufike ngisho nasemsamo sifesicelelwe inhlanhla nokukhanya ukuthi lekhaya ngoba nangu umfowethu omdala kubukeka sengathi umakoti usenesikhathi eside sinile abavela abantwana besicela ukufaka umfowabo endlini yakhe uxoxe namathonga lekhaya ekuthenini ezimashe ezilonto wena ngendlela oyisho ngakhona mfokakithi ukuthi isuke kuwena isi unfair kodwa for umndeni ifair ekuthenini manje kulethwa le ndoda ke eyumfowenu ekuthenini izokhanda bona abantu balekhaya mathiwa kuyagcatshwa lekhaya wangiphila ngimina sanibonani emakhaya lokhulumayo ke ukwazi wakaNSELE phansi le enkandla emahlathanyama kwankomo zinyu polish mina ke nguntsakansaka zamabhunu khindi zabesuthu baxoveni bafana ngefeksi baxovile ngiyanibingelela ukwazi NSELE and his opinions lapho sikhuluma khona sithinta imbono eyahlukahlukene ngempilo lapho sifundisana siphinde sikhulisane lena ke imbono yethu lezinto esisikhuluma sisho ukuthi ziyiqiniso ingakho nje kuthiwa opinions which means umbono ungenzeka ukuthi ungehle uphikise futhi ungehle uvumele makwenzekile ke uphikisa ungalwisani nathi futhi ungazi kuba ukuthi mhlambe sekuyidebate ngenasidingo ungabhala lapha enzatsi ngicomment ubeke nawe ngendlela obona ngakhona impilo ukuze nathi njengoba sikufundisa nathi sizokwazi ukufunda kuwena ezintweni ozokuzivezile lokho sobe sikhuluma ngakho lembono ke esikhuluma ngayo ngenzeka ukuthi mhlambe ikukhulisa ngokwempilo ngoba inkulumo mayinto esikhuluma kungenzeka ukuthi mhlambe iningi layo noma ubanzi bale nkulumo amnali iqiniso kodwa anginesiqiniseko sofuthi kukhona okuncanyana ongakufunda okuyiqiniso lokho kuyiqiniso ukuthatha ukufunde ngempilo ungabe sekuthi ususiphikisa nje kuze kuyovala mhlambe kuzokwenza ukuthi indlela esoqala ngayo izokuchaza mhlambe futhi phakathi nendawo kube khona la sesigeja khona la sigeja khona akungabulali lokho okube yiqiniso esikufundise khona noma lokho okuthe kwamsana nawe vele inkulumo injalo kungenzeka ukuthi uvumelana nathi kungenzeka futhi ukuthi ungavumelani nathi namhlanje ke ngiphethe umfoka XULU uSomTWANA phansi le Kramscope emakhabeleni umfoka XULU ke sithina simazi ngoSomTWANA befunza phansi le eMakedama izwe ede funda kulona beneyintombi eziningi nathi besisuka ngale ngakithi insizwe impela ngakithi ingqompela umkhaya wami lo so umfoka XULU umculi kaMaskandi odume kakhulu eqenjini lojikelele nje uhamba phambili so ekulideni iqembu lojikelele nje umdlalo wesiginci ephinde futhi bomqambo wengoma njobe lapha ke namhlanje akezile ngokumculo kodwa mhlawumbe ukunipha nje profile yakhe ungomunye wabaculi abakabashaya hit ngendlela eyisimanga ejabula inhliziyo yami uyeza ubaba namhlanje abane album engaphose icocelisha elibizwa kuthiwa indoda engenamali ngamchaza nje umfoka XULU kuze kuyoshona le isizathu sokuthi simlethe lapha phakathi kwethu ngenxa zokuthi uyindoda engikholelwa kuyona ngokweqiniso uyindoda nje inkulumo eqondile uyindoda engagudluka embonweni wayo angisho ukuthi inkulumo akayikhulumayo ziyiqiniso kodwa uyindoda ethi meyazi into ayigudluka embonweni wayo futhi ke nami angisho ukuthi ngiyavumelana ngezinto eziningi ngaSomTWANA kodwa futhi nami khona engifundayo meyikhuluma echaza into zakhe ngisho ukuthi umfoka XULU ushayile la kodwa ke la hayi ngiyaphikisana nakho so ngibese ngithi umfoka XULU inezimathe ezifethu sazi ukuthi uyindoda eyibrand noma eyindoda eyaziwa ngamava emculweni ngokubhala ingoma mhlambe khona elinye side ongasiza ngalo kubalandeli nakubabukeli bepodcast yethu ikwazi NSELE his opinion mhlambe nambono wethu ingakwazi ukuthi sikhulise kwenye indawo yasingakhohlwa ukuthi behind the scenes siphethe uNomvuyo kaMkhize siphinde futhi sihambe noMvelo umfoka Magwaza uphuma phansi kele enkande mahlathanyama uMvelo umfoka Magwaza kusaka Magwaza futhi uNomvuyo intokazi yakhona futhi usuyigula njengoba ngihlanganise uSomTWANA ngahlanganisa uMvelo ngase ngifika ngihlanganisa intokazi kaMkhize ngiyazi ukuthi kulizobhubha lihambe noMeli ngoba kangishi nendlu angakhuluma ngize kuyovala angiqale ngithule isihambili sethu ayichaze abeke maseke siyangena ku topic yethu umfoka XULU saphila ngane yakwethu siyabingelela mfowethu siyaphila hayi usogeka amagoli igama lami ngoSomTWANA waqonde bathi ushila mfowethu emakhabeleni eKranskop lapha ke mfowethu sizokhuluma ngeindaba ejule kakhulu kodwa njengoba sikhulela mfowethu kuba amadoda hayi kusasa namhlanje kunjalo ukuze uma ngabe sifika leso sikhathi kube khona abantu abasizakele noma kuthiwa ngabe namhlanje singaguqa ngiyathemba ke mfowethu abantu bayodla amaningi esakeni lapho singabeka ngakhona kahle njengoba usishila ngempela basixolela kodwa ke enginesiqiniseko sakho kungenzeka okungakuphathi kahle kube khona okuzomsiza yes okukusizayo kube khona ukumphatha kahle
kunjani so sikhona lapha abafowethu kuzokhulisana njengamadoda ekufanele akhe imizi yobaba aphinde futhi abe ngabaholi besizwe vele niyabona ke nani ukuthi sekwayixolela amakhehla emhlabeni abambe umhlaba siyathemba nje kakhulu ukuthi esokukhuluma kuzofika kuhlale kahle enhlizweni zabantu kunjalo SOMTWANA kunenkulumo yakhe engangayithanda sasiluleka enye insizwa noma ukuthi angiluleke enye insizwa engiphila nayo inkulumo yakho ethinta iqiniso ngifuna nje uyibeke le nkulumo noma ungasayi kule nkulumo inkulumo yakho ethi uma umuntu ungamtshela iqiniso angazi noma wathi uyambulala noma ithini le nkulumo le ethi umuntu ongamtshela iqiniso uyambulala kodwa uma umtshela iqiniso noma ngahlala kabe enhlizweni yakhe angayiqedi lo nkulumo ngisacela nje ungibekele lo nkulumo before singene kwi topic yethu yazi imfonsele sijwayele kakhulu futhi ukukhuluma ekathini eziningi kodwa ke ngoba into mawusuke uyikhuluma usuke mhlambe ungayazi nangelinye ilanga noma uthola usayibeka ngalondlela yes lento eqiniso ke ngithi mina ngiyayisebenzela nami okay into nje usuku nosuku engihlala ngithi ngiyafisa mangikhuluma into ngikhulume into eyiqiniso kumuntu ngoba ngenzelani ikusasa uthi masihlangana akuphile into engeke ijike ngoba into engiyithanda ngeqiniso mina kakhulu mfowethu ngisho ngalisho namhlanje indlonke njengoba siba nenkangaka ingakholelwa kulona kodwa lenesikhathi sokuyiveza lapho uthothi wena usazwa khohlana nokukhohle sithi iqiniso ngangeyiqiniso kumile so wena wahamba mawubuya ngiseyilo futhi yabo kathi neningi mfowethu masiphila singabantu siphilela ukujabulisana nothi ukukhulisana ingakho ngihlale ngithi njalo makufanele ngithi hey wendoda aqonda le ndoda ngithi mina mtshela iqiniso ngoba leli qiniso ngamgulisa namhlanje ngenxa yempilo asuke iphila yena afuna ukufeza lezo zinto mhlawumbe ayijahayo zesikhashanyana kodwa masishiya iqiniso emqondweni wakhe lizohlala number 1 nesiqiniseko noma ngabe nini lapho khona ayokukhumbula khona mfowethu usungasekho uyuthi nansi into yashiwo nsele umuntu akangathi mekukhumbula mfowethu emva kwesikhathi eside bese kubonjwa uyisithi eduze kwakhe ngenxa yokuthi ufuna ukumjabulisa ngaleso sikhathi yebo so ubuhle beqiniso ngithandela lokho ukuthi weda ukhona noma ukho mhlazana umuntu umqondo wakhe usebenza kahle ufanishina ngoba masabantu ziningi izinto ezihlasela usiphila esingayibiza mhlawumbe ngamademon esinsikhathi noma nje ukuphazamiseka unokusho ukuthi ngesikhathi usabhile vela kuzona namhlanje bese kwakhona abafana noNSELE kwakhona abafana noMvelo eduzo kwakho bakusupport mhlambe ngenxa yamandla ngabe imali noma mhlambe ngenxa yokuthi nje mhlambe umdala kubona yabo so bese sihluleka lo muntu uthina ukuthi simtshele into ezomelapha nezoba isesekelo sempilo yakhe namhlanje nakusasa ngalesikhathi mfowethu ke izinto zazimshaya umuntu esecabanga abantu abaseduzo kakhulu bebethini kuyena akufanele uma ngabe uvela wena njengomuntu owabekiswa bese uNSELE ngekho right eduzo kwami ingakho ke mhlambe ngangena kulonto futhi ngiyathemba mhlawumbe engikushoyo kuyayakhe sense kuyakha kakhulu isense ngoba ufica ukuthi siphila nabantu eduze kwethu labantu esiphila nabo itsida mhlambe basisiza ngokwezimali njengoba ushilo futhi ukuthi mhlambe emdala ngokomnyaka noma usemandleni athile empilweni nina njoba nilapha eduze kwakhe nizincelebane ningabangani kodwa futhi engakhona ukuthi abangani abamphilisa abangani abambulalayo enza izinto ezirong isikhathi eside nani lokhu nihlekela lokhu nishayela ihlombe ngoba nenzani nqena ukukhuluma iqiniso ke inkulumo inokuthi liyababa so nokuthi uyibeke inkulumo eyiqiniso umuntu mhlambe engayijabuleli ngaleso sikhathi so into engikuthola enkulumeni yakho ukuthi ekugcineni masukukhulumile iqiniso balalele emakhaya lingahamba lishaya isikhathi onazi naxabana nalomuntu enibanga ukuthi wena wamtshela iqiniso sihambe isikhathi iqiniso mase limkhothe limbamba lithi hey wayikhulumile usibani kubo bonke labangani abangamtshela ngeqiniso sesehlathini sokuyibona abamfaka ehlathini wena usana njengendoda ukuthi usibani wengitshelile lokushuthi kahle umuntu oyiphila nami ngokuqiniso kwakuyilo kodwa manje into engisaba ngeqiniso mvelo akukhona ukuthi umuntu uthi umtshela iqiniso mayesethu nomona mfowethu yabona bengithi ngisawungena kulo nkulumo yakho ukuthi ngikhumbula kahle sasibanga impela seyabuya manje emqondweni sikhuluma ngendoda cishe nathi kufanele sihloniphe ngenxa yokuthi ke phela sila thina sodwa ngisho ngithi mfowethu umuntu ufanele simphilise ngeqiniso singambulali ngamanga azomfudumeza kanti ngaphakathi kwawo kunobuhlungu wathi hey wemfo kwaXULU wemfowethu yabona kwesinye isikhathi ungakhuluma iqiniso njalo uyosala ezintweni ngawaqonda kahle amagama akhe lezo sikhathi ngoba siphila esikhathini futhi esibi lapho khona simbathwe usisi lokho le nhloso ezithile nje ebantwini uthola ukuthi bayakhohlwa abantu ukuthi ikusasa ngizothi impilo iyikusasa iyifuture if namhlanje awenzanga kahle
lonto ungathothi ngalandela silandela ingane zakho usugugile ungasenawo amandla usuyafisa ukulungisa kanti wena onayo and umuntu wenamandla anele uthi ngalungisa kwakuwe wahluleka wayishiya lo ndawo uthothi uyaphila kushaya into uphila ke manje sobona ingane zakho ziyinto esihlulekayo ngenxa ukuthi wena wathi mona iplatform ukuthi khanda iqiniso empilweni wafuna ukukhanda amangasheshayo ngalesikhathi labangesephasile awusenamandla okwalungisa sekuphila abanye abantu ke manje wabafundisa lo shevo obafunza wona so walikhuluma legama athi mfowethu kule mpilo uphila kona nomusic lokona ungafuni ukukhuluma iqiniso njalo angazi ngikhohle lo nkulumo yakho kodwa ngakuqonda kahle ukuthi uyindoda nawe efuna ukuya phambili empilweni owazi ukuthi kuvimbe obani ekufanele udlule ngani kubona as much as ke mfowethu lokho ngakuzwa kahle kodwa ngisamile ekuthenini mina kofanele ongcono ungatholi lutho ukuthi ngoqamba amanga kumuntu ngoba ayangigulisa nje mfowethu azifethu mina ngafunda kanzima ukukhuluma iqiniso nokuyeka nje ukukhuluma iqiniso asikakangeni ku topic yethu balalela emakhasi sazama nje ukuthi sibhunge sibonise ukuthi khona la sisuka khona lensizwa le ngokwezinkulumo mhlambe futhi nibone yalinye side lokuthi insizwa le engathi mhlambe istikhe kulokho esizokhuluma ngakho kuphela insizwa nje eqaqekile evulekile futhi mhlambe sophinda futhi immeme nangezinye ikhathi akayona nje guest kuphela nje bezivakashele kodwa ngiyakholelwa ekutheni uyiguest eyohlezi izivakashela izosipha lokhu mhlambe kube sekusilahlekele ezama co-host singomvelo nonomvuyo mina ke mfoka XULU iqiniso ngumuntu okholelwa kakhulu kulona kodwa uma ukholelwa eqinisweni emhlabeni wamanga iqiniso lakho ligcina likufaka emgodini likubhalele ejele kwesinye isikhathi lilambise nomndeni wakho malilambise umndeni wakho kuba khona indawo la ngoba uzongena khona ngoba wena wakhuluma iqiniso elathi umuntu ophezulu so iqiniso lakho ligcina liba isitha sakho yabo so kunabantu namhlanje mfowethu abavalelekile abahlele emakhaya ngoba bakhuluma iqiniso emhlabeni wamanga which means wathi mawukhuluma iqiniso uzama ukusiza omunye umuntu lo muntu waphindwa akujikela wagibela pheke iqiniso lakho uthi nevele ezenze ngcono ukuba aphile impilo yamanga so nokuthi kulikhuluma iqiniso uthi ukhulumela iningi mase liyahoba masusala wedwa so into engisaba ngeqiniso lelo ukuthi uyalikhuluma iqiniso egcineni usala wedwa ukhuluma iqiniso kubantu abangakholelwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku ungakwazi ukuyishintsha impilo esiphila manje liphinde futhi itshintshele nezingane zethu ngokuzayo ngaze ngama ebhaleni inkondlo khona ufuna ukubeka umakwazi ukubeka sambili umakwazi vele asuka hlabeka beka no iyangishisa le ndaba mina bengifuna ukusho nje ukuthi akulona lonke iqiniso likwazi ukulungisa izinto bengifuna ukusho njalo isikhathi esiningi esidala ukuthi okudala ukuthi iqiniso lingamukeleki isikhathi elifika ngaso angikwazi ukwenza isinqumo bese uqhamuka neqiniso after sengisenzile isinqumo kadubile nethuba lokuthi ungangiguide before ngiphoseke wena yes so iqiniso leli elisuke lisengenasidingo ngilifanisa mhlambe nomuntu owumprofeti ozokuprofeta ukuthi indlela zakho zimbi kanje but angakunika isolution wayizwa lona so ukukhuluma iqiniso kubaluleke kumele ubuke nesikhathi mongabe ukuthi mhlambe umgodi sengiphoseke kuwona uzongitshela iqiniso ngawo nginike nesolution ngoba wena iview yakho kusho ukuthi for the fact ukuthi uyakwazi ukulibona leli phutha leli if kuyiqinisele lethathu uyiphutha if for the fact ukuthi uyakwazi ukulibona kusho ukuthi engqondweni yakho nesolution futhi unayo so into edala ukuthi abantu isikhathi esinye bayideny indaba yeqiniso 1 indlela olibeka ngayo 2 isikhathi oliletha ngaso kubona yazwakala so somtwana umakwazi yabotha indoda nokuthi waquestion amaqiniso akho hayi ngeke ngathi ukuhlala naye behind the scene ngamthola ukuthi umqondo wakhe uyashesha kakhulu kodwa ke phezulu kunjalo ithi kuyibhajanyana mfowethu ekuthenini sikhuluma phansi kwento mhlambe enganasisekelo sizama nje nathi ukweluleka mhlawumbe kube bese ngaba nenhlanhla kube khona nje umuntu obheda manje phambi kwethu mina simshaya ngeqiniso bese futhi siyameluleka yabo so ngifuna ukungena kakhulu le nto kamfowethu ukuthi kathi neningi ngibona abantu belisaba kakhulu iqiniso ilento ukuthi abantu basaba ukwehlelwa amandla ento engekho that is why ethi umfoka magwaza kuneqiniso elibhlungu elifika sekunalate akusho ukuthi mfoka magwaza mawusulamba isikhathi eside fanele ungahle yabo futhi akusho ukuthi mawuthi ukudla uyakufuna awulambile fanele ungahle yabo inhliziyo
into esokuyidinga uma ngabe siyitholile ithathe lonto mfowethu weda isikhathi ubona sengathi wena bese shayile ngoba wena ubanga namandla lonto ukuthi usheshe uyicabange mase khona umuntu okuletha into right ngesikhathi nje ubona ngaso uthi right mfowethu gcuma uhlale izwe lakithi liyolungiswa yiloko ngoba ekhathini eziningi abantu basabela amandla abo okudlula impilo zabo namhlanje mfowethu ngaso ngekho kusasa wena into errong ekufuza abuyilungise namhlanje uphila ungayilungisa okusaba ukuthi kulesikhundla engisona mhlambe nalokuhlonipheke ngiyikho ngeke sangilungela mina ukuthi ngakhona umuntu ongangitshela ukuthi ngiyabheda of which ilonto esingayifuni ke empilweni zabantu ukuthi ungatsheleki ngoba wena wazi ukuthi mhlawumbe usihlula ngemali yabona nje kahle ngoba ungalo ucashile yabo so nje mfowethu uqinisa leyo ndaba leyo ufica ukuthi iqinisa linaso isikhathi uma kwazi ingakho nomuntu oyibulele eshawa ushawela into esedlulile mhlawumbe so sekonakele vele kodwa so semshayela iqiniso lempilo lokuthi nongabe phezulu ukuba usufileke ungayitsheli ukuthi ayikho ipunishment ukufanele uyithole kodwa ipoint lami lilana njengoba nje sezinsizwa ngicabanga nana nakagana lokho ukuthi senithathile sebesemakini mhlawumbe uxulu usethathile lisekuthenini la mesibuka kule ndaba mhlawumbe ngenza isibonelo nizoyibona lapha ukuthi iqinisa lihle kuphi ngithathe uMamkhize la eduze kwami ngumshadi ngathi sake sayithinda last week lento le kuyi-episode edlule ukuthi le ndaba yokuthatha ngithatha uMamkhize lana ngumshadi menginemali kuyenza izinto ngizenze nje ngokuchwaza imakehlo before uthole nanesikhathi sokuthi ungitshele ukuthi uMamkhize umuntu ongayiphethe kahle sengumshadile kuMamkhize sikuphi isidingo sokuthi uzongicebisa ukuthi akayiphethe kahle sengumshadile iqiniso lisho ukuthi akayiphethe kahle kodwa sesikuphi isidingo sokuthi uzongitshela ukuthi akayiphethe kahle sengumshadile ithatha somntwana mfowethu hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa ngenye indlela uthi wena into right ukufela ebedini yabona nje ngokuyifilyaza leyo qhubeka ngizomnika into right ukufela emanyaleni okay ke mfowethu eqinisweni ngempela ngoba kunababule ekhaya engicabanga ukuthi basesimone esingacishe sifana lento thina siyibhongayo ibhlungu ngempela lento esho ukuthi kubhlungu umuntu uthi usukhipha amandla okugcina ukuthi uzama ukuvusa impilo yakho ukhande nomndeni kanti ukhande ngeze lese nje mfuthu umuntu mhlawumbe othola ukuthi akayona lento ozoyidinga so le ngifuna ukuyivimba mina mfowakithi ngithi ukuthi ushayisile akukuniki ilungelo lokuthi ungaboniswa ngoba ayingcono ngalutho into ohleli nayo uma ngabe sengitshelile mina wrong wena ngene kulungisile amandla akho la uswaluzile usaphila usangokwazi ukwathola uqhubeke futhi ushade omunye umuntu as much as kunjalo kodwa mfowethu enye into engayisho abantu abangayiphethe kahle ebudlelwaneni akusho ukuthi abalungiseki mhlawumbe ngikutshelela ukuthi wazi ukuthi udila nani isihlukena ngilezi into lezi ingakho ngithe ubhlungu kakhulu asikhulumi specific ayikho into esiyiqondile ukuthi sithi la sikhuluma ngani yini wrong la sikhuluma ngiyajabula nje bosusenza kwangcono kakhulu ke manje ukuthi hey kubhlungu ukuthi uyakhana wathi yeah ifana before kunike ithuba Mkhize ifana nokuthi phela mina bengingagadisile unkosikazi wakhe ngesathi umphethe seyintombi yabona so wena obumazi kangcono emntombini bakhe noma eyintombi so bengingekho eduze kwakho ukubona okwrong ngayo kodwa ngoba usumthathile umsondeza phambi kwethu introduce nasekhaya izithi wena umfowethu noma umakhelwane and nomngane wami uqiniso mina ngikwazi eqala ukudlula umakoti wakho yes and ngiyazazi izinto ozithandayo nongasithandi and sisezinsizwa before uganwa bengikwazi uhlobo lomuntu oluthandayo nolufisayo so mase ngibona ukuthi khona la kushayisa khona and before ngiqhubeka emtsizweni bethu into ezirong umuntu osifazane bese kubona umngozi bazi ukuthi umuntu osifazane mayirong nala engakubulalisa la njengendoda engakufaka la ehlathi njengendoda kodwa manje sengiyazibona ukuthi hey lo muntu omthathile kukhona la akakubhayizisa khona njobe kubhayizisa kulo bamngozi sasixoxa ngabo emtsizweni bethu usuzoshayiseka la so mina ngikwazi ukuyeka ukuthi uhambe uyoshayiseka yabo khona usulimele kodwa angeke ngiyeke mina uqhubeka uyoshayisa eweni unless nangifuna ngabe umngane weqiniso ngiqhathe nonkosikazi wakho ngihlanganyele nonkosikazi wakho noma kuhlanganyele nalo oyobuza umkhethile KWAZI manje ngicela ukwazi ukuthi uyilungisa kanjani into eseyenzekile
How do you fix something that's already done? Because senimjelile sekangithethe. Uzoyilungisa kanjani? I understand umuntu uyalungiseka, but what if I'm that stubborn being engafuni ukushintsha eyilento eyiyo efuna ukuhlala iyilento eyiyo kodwa kuye emehlweni wakhe ngiyazifihla ngifuna ukuzibonakalisa. Okay. Yeah, no, ngiyayithanda kakhulu leyo sisiwami. Empeleni ngeke umlungisi umuntu ongafuni vele ukulungiseka. Kodwa la okuhle kakhulu ukuthi le nkulumo isuke ingomfowethu qala osuke zazi izifiso zakhe ngomuntu wakhe. Mina mangimtshela iqiniso ngisuke ngisewudonga all right sasekele right again ekuthenini azi ukuthi fanele ahambe kanjani ke nalomuntu we okwazi ukuyifihla kuyena kodwa engekho right. So ingakho ngibeka izinto eziwu2 ngathi kuyenze uthola ukuthi umuntu okuganile unomlando omubi, history embi. Yes. Othola ukuthi njoba esethatha isinqumo sokugana ilapha eshintsha khona ukuthi yabona ke njenga manje ngiyaphuma engcoleni sengifuna ukugana noma sengifuna kuba nomuntu manje oqondile engizokwazi ukukhanda naye umndeni. Ngeshwa thina abanye abantu sazi umlando wakhe yabo. Ingakho mawuzotshela umuntu awumbulali umtshela ngendlela yakhe uthi umjikjela ngalelo qiniso limuyi siphinda vuso uwe uzala lo muntu wakho lo unje kodwa ke mfowethu ngoba ube nenqumo zakho ingeneni kena mhlawumbe ungakwazi lokho noma ukwazi yini kweyimisele ngayo ukumkhanda ke manje abe unkosikazi ongakwazi ukuvusa ikini ahlonipheke kakhulukazi ke nje makuthinta thina kakhulu bafowethu ngoba sabantu abakhulele emakhaya baphinde babuswe noma baholwe isiko kakhulu. Okuthi ekuthenini awukwazi ukugana umuntu ongayiphethe kahle phakathi komuzi wakini okuwumuzi wabantu abadala. Yabo ngiyazi ke mhlawumbe esikhathini esiphila kuzona kuyababazisa hayibo umuntu ongangitshela ngendaba zamakhehla mina ngiganile amahlomse but ke kugcineni kwakho konke ngisho isihlahla mawusibona simile wena ubona ubuhle baso kunempande phansi yabo okusho ukuthi empilweni ngemfihlakalo. Ingakho ke thina yethu njengabantu abamnyama kwamadlozi yabo. So ke umuntu omfowenu osuke umeluleka ngenquma ayithathile usuke umlulekela ukuthi asiqhamuke nesolution ukuthi ke siyilungisa kanjani lento. Kodwa sibe sazi ukuthi sigadeni masigade isigebengu nje osethi masilala sivuke sona sesiyazi ke manje mfowethu asigade ikhathi asebusuku lo muntu akalala. Yabo so into kanjalo sisingazi noma mhlawumbe uyaneliseka. Yeah, understand nyabo. Ngifuna ukutshela abalaleli bethu emakhaya ukuthi njengoba ngishilo ukuthi umfowaqulu uyinsizwa enganayo inkinga ukuthi ingakhuluma noma ingane. At the same time ina co-host wethu okumvelo benonomvuyo bangabantu abavele bengene behlale odabeni. Thina ke la KWAZI NSELE his opinions asihleli izinto abukho suke sikubhale phansi nokuthi sizothi njengoba sokhuluma lento ethi ibhaliwe sokhuluma ukuthi sivele nje sithi sokhuluma ngalokho. I-topic ethe besihlelile namhlanje ihluke kakhulu and akuyona lesikhuluma ngayo namhlanje but ngifuna abalaleli bethu emakhaya bazivumele ukuthi siqhubeke nayo le yeqiniso ngoba kuningi nami okungifikelayo at the same time ngibona nomvelo bezimbona and siphinde futhi simcele khona la somntwana phela sicela ukuthi siphinde sikumeme ngolunye usuku noma siphinde futhi uvume ukushutha nathi ukuthi singene kule topic ebesikubizele yona namhlanje ngenxa zokuthi kuningi nami ngicabanga ukuthi ngingafisa ukuthi ngikubuze okanye sikuveze ngeqiniso nje lempilo. Sometimes masikhuluma ngeqiniso akhona ukuthi sikhuluma ngeqiniso ukuthi sithi hey wena khuluma iqiniso impilo nje iyona idinga iqiniso noma kunempilo yeqiniso noma iqiniso impilo ukuze ihamba ngeqiniso idinga iqiniso. Lilaphana kanje nako nemfoko amakwazi iqiniso. Ngiyakuza ukuthi uphambanisa iqiniso elikhulunywa somntwana neqiniso lezinye izinto ofisa ukuthi wena zibe imfihlo kuwena ungatshelwa kuzona. Yabo. So angizwanga kahle ukuthi mawukhuluma ukuthi unkosikazi wakho kunezinto ezithile akazenzayo wena ufisa ukuthi abantu bengakutsheli noma uthi wena ufisa sikutshele nini ufisa sikutshele mhlazane sekungena usuthe wathi uyafika emzini wakho ufica indoda lenkosikazi wakho thina njengabafuni besazi ukuthi inendoda engenayo la ufike leyo ndoda sikuhlaba ngesibhamu noma usuyidubula uyikhipha ngebhilidi ufuna kwenzekaleni. No othi ngizama ukuyilungisa leyo ngiclarify kahle ngendlela right. Ukuthi ungazi ngayiphethe kahle akusho ukuthi from today kuya phambili ngizobe ngayiphethe kahle. Njengoba uzomntwana nje echazile ukuthi usuka ngibonisela ukuthi ngibe aware. Yes. So kuzo counter ukuthi ngalesikhathi engitshela
ungenze njani ngoba into ebalekile uma ngabe ukhuluma nomuntu ukuthi iba kuyena ngena kuyena ukuthi umenze understand ungafika ukuthi hey wazwashaya isiwe uyibeke kanjalo ngeke ngisakuzwa sidalo ke nginami ngiyindoda nami ngine pride yami ezindoda ngeke ngisakuzwa sidalo kodwa uma ufike wathi nakhona ngikubona kunzima kakhulu ukuthi ungiqonde noma iqiniso lelihle ukuthi ungibonise ukuthi hayi lo muntu wakho ngiyamazi before yabo ngiyamazi before yabo uma kwathi uyamazi usungitshele konke ngaphandle ukuthi ungitshele ukuthi uke wathanana nobani uthi nje lo muntu wakho ngiyamazi before noma ungasho indawo ukuthi mhlambe ngaye ngahlangana naye eWhite House sekuyanginika indication yokuthi should be kuyisigruvane lesi kodwa mina ngazi ngaphandle ukuthi ulibeke ngembaba yokuthi uyafela or uyagroove uyeza mina ngithi iacounter indlela olibeka ngayo ngiyeke leyo yokugana ngoba mhlawumbe iyamislead kancane ngize khona la eganweni niyazi ukuthi thina esikhulele emakhaya kakhulukazi baningi abantu othola ukuthi bazi ukuthi umkhulu wakhe uSkhindi kanti umkhulu wakhe uSomTWANA kahle ngendlela izinto ebeyilungiswa ngayo awucabanga ukuthi ubaba wakho omncane ubengazali ehleli la eGoli ezalela umfowabo ngenxa yokuhlangana komndeni kokuvumelana kwesalukwazi sathi hayi ukuze umndeni wala ekhaya uqhubeke kwandi asithole ubaba omncane uSomTWANA oyidlalela ekhaya ekuthenini azalisa umakoti lo ukuze engachitheki ngoba wakubuke ukuthi umuzi uzochitheka umakoti uzohamba phela ebonda ayikho lento ayihlaleleni so kwakuyi ukulungisa umuzi kodwa ucabanga esesisuka omunye ugogo tsheliwe le information ahamba tshele lo baba lo eseGoli ukuthi lezi ingane lezi akuzona ezakho iqiniso lelamtshela lona but iqiniso lakhaya onlelo na noma eningakhe SOMTWANA sengizama ukuvezela ukuthi yabo ngizama ukuvezela ukuthi iqiniso khona iqiniso elihle khona elingakhe iqiniso mina ngistigmile lapha ekuthenini likhona iqiniso elingakhe that's why ngifune ukumove kule example le yokugana umuntu ongayiphethe kahle ngoba ngibonile ukuthi inama factors amaningi yes because wena ukhuluma ukuthi ningangitshelini kanti umuntu wami ngumthathe kade feba wayeke senami mosu uqhamuka wena seyekile uyangitshela isazongisiza blonde simuvele kule yokuthi kunezingane ngihleli nomfazi wami sihappy but ngizalela umfowethu wena uma ungitshelela uqiniso kusho ukuthi ahlukana izingane lezi zilambe ngiyangimi ngizophendula kodwa ngangicela yeah mfowethu hayi udiliza amatshe impela udiliza amatshe impela kubi singezasi cha mfowethu hayi lo nkulumo yesho ijule kakhulu yibhadi ukuthi bese ngakase sicabanga sifike lapho kodwa ke akuhluphi ekuthenini singacabanga sifinyelele emqondweni wakho into mhlambe mina engayikhanyisa kulento ukuthi masikhuluma ngeqiniso asikhulumi ngemkhuba ukuba iyimfihlo nje zemisi mhlambe ekuthenini yini esiyifisayo ukugcina umndeni uyimbumba ukhumbule khona lento ethi anibize mhlawumbe ugogo ukuthi noma sakhulela sonke emakhaya ngendlela ezifanayo sinibize mhlawumbe sana sinihlalisela kunento engifuna ukuyikhuluma mase kufanele senifikile bese siyanijikisa ithi hayi ke ngikwazi ngani sabalekela lo njalo iqiniso lokuchitha umuzi uyayizwa lonto leyo ngoba kunomehluko between umuntu ohlobo ngayo okugangayo ophuma etheganila engaphandle ayogila emkhuba abuya azongcwelisa leli ekhaya nalesibonelo osakhayo leso sibonelo mfowethu sijule kakhulu ngoba kuhamba kuze kufike ngisho nasemsamo sifesicelelwe inhlanhla nokukhanya ukuthi ekhaya ngoba nangu umfowethu omdala kubukeka sengathi umakoti usenesikhathi eside sinile abavela abantwana besicela ukufaka umfowabo endlini yakhe uxoxe namathonga lekhaya ekuthenini as lonto wena ngendlela oyisho ngakhona mfowakithi ukuthi isuke kuwena isi-unfair kodwa for umndeni ifair ekuthenini manje kulethwa le ndoda eyumfowenu ekuthenini izokhanda bona abantu balekhaya makuthiwa kuyagcatshwa lekhaya lezingane izogcatshwa makufakwa isiphandle lezingane izofakwa isiphandle kodwa uvikela umndeni ngalendlela ukuthi sorry ithiwe mawubekwa ngaphandle wena
but waba ngaphakathi ngoba usuyikhomisile impawu zokufuna ukwakha ongasenakho manje imvelo ukuthi uzokwakha kanjani. So ngifuna ukungena kulonto ukuthi mhlambe masizokwakha ke izibonelo ngiyavuma kona sikhanyiselekile kumuntu ongahamba mhlambe abuke lento ukuthi njoba sidalwe sangafana sesingaba khona phela sidada mhlambe ayi ngabeka igama elibi usengaba khona mhlawumbe sithi nje umuntu mhlambe singathi uyayithintela lekhaya noma akanalo ulimi uyidlapha ongathi mawuqhamuka mfowethu wena yabo nje awunangane wena lekhaya yabo osengenze njani ongakho uqhekeke emndenini ingakho lonto yayingatshelwa ngisho bonke abantu egcekeni kwakuba abantu abathile ekufanele bayazi ngabe izalwazi lekhaya namakhehla noma mhlambe ilelo uqoqwanyana elincane elithembakala ukuthi ngakwazi ukugcina imfihlo zomndeni ingakho ngithi ngifuna ukukhanyisa ukuthi as much as lonto unfair for wena kodwa ifair for umndeni futhi iqiniso kwakukhandwa iqiniso ekuthenini awukwazi ukuthi ungathi usuwakho umuzi lekhaya bese ubulawa ukuthi umndeni awukwazi ukweseka ke manje phela ukuthi awukhuli lo mndeni ngoba uthi ngisho eqeda ukubamba umakoti ulandwe ngesigejimi sencwadi fanele ufike lekhaya ukuzolala nomakoti noma usungahamba ke vele izobisiqondene lenyanga nawe uphindeke leli qiniso ke akusho ukuthi iqiniso lokugcina lingafikanga emadlebeni akho na njengomuntu osiziwe uma usuyithwala usuphakama it's either wena ususeyinhlelo zokuxoshela umakoti ufuna ukulanda omunye umakoti konke lokho kwenzayo kwenza ngendelelo yokungazi ukuthi kuze kube khona nalezi ngane nalomshado nalomuzo uzama ukukhanda ume ngenxa zokuthi awunayo ID ukuthi umiswe yini ume kanjani obumile kanje uma sekunezinto ofuna ukuzenza eziyindelelo mhlambe ezithi uxosha umakoti noma uyamhlukumeza umakoti noma uyamshaya noma la ekhaya wena wenza izinto ezukuthi ubudoda bakho bokubhunguka mhlambe abantwana bubathola kodwa mhlambe ububhungile wayedolobheni noma ubungabathola abantwana kodwa futhi unganayo iminye imizamo ongayenza njengendoda ukuthola abantwana uma usuwenza okunye osekuphambene nemizamo yethu besiyenza thina la ekhaya ukuthi senze indlela ukuthi uthola abantwana siyakwazi ukutshela iqiniso sikutshela iqiniso hayi ngoba siyakubulala sikutshela iqiniso ngoba lo ngane yabantu isize yasacrifice enza okuningi ifihla amahlaza akho wena so lelo qiniso liyaphuma seliphuma ngalo ndlela sesiphuma ukuthi sisakutshela ukuthi kwazona lezi ngane lezi awukwazi ukuthi ungenza ukuthi nokuthi awukwazi ungathatha izingane ukuthi wena uhamba nazo manje oba kuzona zakho lezi ngane yabo iqiniso leli sikutshela lona sikutshela ukuthi siyakwakho ukuthi ungahamba uyithwala wena uyitshela ukuthi ukwazi ukwenza izinto ukwazi ukuzala kanjani abantwana ade ubhungile uhlele egoli ulamkenge yabo so yabona selaphuma iqiniso lapho leli qiniso liphuma ngoba selakubulala ke manje yabo sithi zehlise ngoba siyakubona ukuthi uphakela yazi nje mfowethu ngicela nje hayi kabe ungixolele ngingene kulento ngamasibomu ngoba izogcina isiba mhlambe ipackage right ukuthi siyixoxe ekuthenini yabona uma ngabe kuzokwakhiwa umndeni noma ugana sivela lapho kwisizathu la mfo wakithi sokuthi awuyiganela wena nemiswa yakho ilapho kula space ngene khona ukuthi yabona makuthiwa uyagana that is why mfowethu thina intsha namhlanje ingakwazi ukulasta othandweni ngoba singena ngani ngenhliziyo singene ngodumo singene ngokuthatha yonke into ekhona yasemhlabeni bese sihlulwa inhloso yabona mawuzothatha umuntu ofuna ukuphila naye number 1 kufanele ube khona izinto ezimkhavayo engeke ishintshe engekuqona uma uthando selukwehlele ngoba once wangena othandweni fanele wazi ukuthi uthando akuyona into yokubuka ukuthi yazi yayinhlele intombi mani inama hips nezinqa yabo siphalaphala impela mangihamba jika wonke umuntu number 1 lezo zinto once umuntu wamjwayela ziyojika zibe yiselese kanjani na sinokuzalwa nje nentombi kithi nensizwa ubone ukuthi yazi udadewethu muhle manje kodwa ngoba wakini yazi lento le mhlawumbe ungazi uyibona base khona umuntu okukhumbuza yazi ngiyakhumbula bana ngathi wemuhle ekhaya ngoba yini into ayijwayele eliswayo ukuthola ukuthi uma usunomuntu osifazane senihlala ndawonye manje ngithatha isinqumo sokuthi ngiyaphilelana uthothi usufila sengathi awumthanda hayi ngoba usungasamthandi usumuntu osefana nodadewenu sefana nobhuti wakho ufana nobaba umuntu wasekhaya usewuwe kwawena yazi sometimes uyekhohle ukuthi uyigugu uthothi ubuhle obuningi subenzela abantu ngoba ayikho into ebaluleke ngawe kakhulu uma ngabe ungazazi ukuthi uphilela ini so nje mfowethu lehloko sibaluleke kakhulu ekuthenini mawungena ekuthandeni umuntu kudinga ube khona izinto oyibonile kuyena eziyophila noma kuthiwa ngabe yena ayisekho into special ngayo then kulo zinto zogcina umndeni wenu uyinto eyi1 ngoba ukhumbule ngalesikhathi nakho ubudlelwane mhlambe niqala zingekho ingane uzobe khona ingane abantu abanidinga nibabili so isiyabuza ke lento nibiyelwe yini sikhona nisesekelwa sikho uzo end up ukuthi hayi mina ngiyakeka manje
sekusafarisheka wonke kumuntu wena wamthathela isinqumo engakafisi ngisho ukuthi asithathele so ilapho ke nje mfowethu level yokuphilelana ubone uthando namhlanje lingaphili kusuke into enifana nalezo ufica ukuthi somntwana umuntu wesifazane uthandana nomuntu wesilisa ekuthandaneni kwabo kwabona isisekelo esakhelela uthando singamanga izinto ezayibonwe lo muntu wesilisa mayishela lo muntu wesifazane alibanga bikho iqiniso eliphelele ngekubo nengaphakathi lakhe nokuthi yena uphuma kuphi yakuphi so ufica ke izinto eziningi zonakala ingenxa zokuthi uthando luthi lihamba ngamanga amaningi indoda ifihlile ukuthi ekhaya thina kusho ekhaya thina sidinga umuntu wesifazane osho ekhaya thina umuntu ongafitha wonke yabo ezenzweni zakho zenzayo nekuqhubekeni uhlale nalomuntu wesifazane uhleli naye uyamkhohlisa ekukhohlisekeni kwakhe naye igcine ezejwayela ezitshela ukuthi wena umuntu onje kanti wena uyena lo muntu onje uzogcina uyiphila impilo umnomzane uyindoda endala enempunga uphila impilo yasedrobheni uphila impilo yasemafletini ngokubani lo muntu wesifazane wena wamtshela ukuthi vele iyona impilo okwazi ukuyiphila le mpilo eyiqiniso yakho yasekhaya akuyona impilo oyifuna ukuyiphila ngoba uzama uaccommodate yena nangendlela akayiphethe ngayo nangendlela yena akatheme ukuthengisela lento le akathengisela yona wena wayithatha wafuna ukuyenza iqiniso lakho kanti iqiniso lakho lingamangodo so that's why kufica amadoda amaningi ephila impilo wena mvelo uthi nawe aduyaze ekukhuleni kwayo uthi hawu kodwa mfowethu ngampela wena usagcina wazwamukela mfowethu ukuthi ekushadeni kwakho nasekuganeni kwakho washiya uma ekhaya washiya ubaba ekhaya wathatha unkosikazi nawe uhlala naye eCape Town emkhukhwini kwakho iyona impilo vele ofisa ukuyiphila le eqaleni uyabona ukuthi lelo yiqiniso lami njengomfowethu engikutshela lona noma ngizama ukukukhumbuza lona ungangilwisa namhlanje mangikutshela ukuthi uyabonani ukuthi kwawona lo mkhukhu enhlala kona umkhukhu entombi usho ukuthi wena kahle njengomfowethu uhlala emzini lizokulimaza lelo qiniso kodwa iqiniso eliyiqiniso okuthi ngolunye usuku mhlazana lomfazi egila ekufebela noma enze izinto eziphambene nendlela wena ofisa ukuthi izinto zenze ngakhona usuyakhumbula ukuthi yazi ngaxabana nomfowethu ukwazi ngiqabanela lenkulumo kanje namhlanje nansi siphenduke sibuya ngabe lenkulumo isiyangishaya yebo isikushaya mhlawumbe sikushaya after 5 years sikushaya 5 years awusenamandla awusasebenzi awusenamali zonke lezi zinto engizama ukubonisa ngazo ngithi hambe yokwakhe ekhaya nongabe nivumele nonkosikazi ukuthi nisebenza nonke egoli nihlala emkhukhwini mhlambe nje ubuhlala emkhukhwini wakhe ingokubalekela ukukhokhela ama rent but akube nendlela ukuthi nasekhaya uyakhe mangithi akhe ekhaya ngibuye ngikukhumbuze ngithi yazi engathi ungathi wakhe ekhaya uphinde futhi uthole okuyintonjana yangasekhaya ezohlala lapha wenzelani mhlazane lwegila kukhona la ubuyela khona wena usuthi naye mfowethu ukhuluma kanje ngoba vele awumfuni uPorsche kade vele mina ngibona futhi ukuthi kade ngibona futhi ukuthi ukhuluma kanje ngoba umfuni uPorsche mina nje vele uPorsche ukuthi ngakho mina ngizangakhetha ukuzohlala lana ngihlala khona ngenxa zokuthi bengibalekela khona ukukhuluma kwasekhaya uyabona ukuthi wena usuzowagcina wakholwa lamanga ngakho wazowenza iqiniso wazi wathatha lo nkosikazi wahlala naye ekuhlaleni kwakhe naye la wazi wakwenza kwayizizathu eziphilayo ezithi ingoba uhlala naye la ngoba ekhani abamfuni kanti thina ekhaya besikutshela iqiniso ngempilo esikwazi uyiphila nangeqiniso lempilo wena okumele uyiphile so that's why ke sithi elinye iqiniso libalulekile ukusikutshela ungathi ngoba uyindoda efisa ukugana ungathi umthatha njengamanje unkosikazi wakho sikubona umthatha akugana sibone ukuthi ayiseniganene sengesikhathi mhlawumbe nisebenza nonke la edolobheni ngisisuluke nami sabantu engathi mhlawumbe makuthiwa ngiyaganwa baganwa abahlaleli ngasekhaya ngifuna ukuthi sikuvume lokho ngoba sike ngesencane siganwa abantu abatohozayo which is it's another topic for another day noSomntwana ezobe iphikisa lo nkulumo leyo ukuthi vele yena akazwani ke nonkosikazi uzoganwa masehlale ekholi but angikho ke lapho so thina kulesikhathi samanje kugcina kube ngathi into esiphoqa ukuthi siganwe amakhosikazi sohlala nawo emadolobheni noma sohlala nawo lapho besebenzela ngakhona ukuba accommodate ngokumsebenzi yabo kodwa kumele uthi ukwenza lokho thina njengabafowenu sibe sikutshelile iqiniso ngekithi ukuthi mfowethu yazi pheko kuba usumthatheni unkosikazi umbona into ezithile mhlawumbe ithuba lelo ukuthi uthathe wesibili ngoba uyakhumbula ukuthi salwazi yakho ekhaya okay yeah just ukuphawula nje sengilale isikhathi eside sure sengilale isikhathi eside no ngifuna ukuthinta kunenkulumo kwayiphathe ekuthenini mungabe
Ngicathi le nkulumo ngeke ngayithinta kancane nje last episode. Yokuthi ukwakho kade ukhuluma ngenye inkulumo manje ukuthi mongabe uyibikela intombi uyitshela ngokuthi kini niphila kanjani. Yes. Bazokhumbula uSomntwana nawo wakhuluma enye into la engeke ngisho kodwa lana thina noSomntwana inhlanhla yethu ukuthenini sizalelwe esithenjini. Oh, nisesithenjini. So and isithembu asifani. Yes. Isithembu kahle indoda as opposed to abafazi ababili. Yeah. Isithembu indoda ukuze isithembu sisebenza ngamandla endoda. Okay. Operate ngendlela effective yesithembu. Mina ngiqhamuka esithembini ongathi uma ufika ekhaya ngeke ubone ukuthi sesithenjini ungazoyitshela ukuthi abakoti babantu abalama nayo ngeke uzubone ukuthi abomuntu wayena ngendlela indoda engizala ehlakaniphe ngayo ngeke uzubone. So I point lami sekuthenini ke kwazi uma ngabe ukhula umfana ukhula ubuka ubaba wakho ukuthi izinto zenza kanjani, ukhula unaleyo example kababa wakho, and then ukhule ucreate your own values, your own philosophies using ama-values kababa wakho. Mawusufika lesigaba sokuyoshela usu nendlela wena okholelwa kuyona nendlela ubaba wakho bombukenza ngayo. Ezinye uthatha lokuthandile kakhulukazi mokuthi usibuke sibafana, uthatha lokuthandile kubaba wakho. Ndezwe kade ngitshela uSomntwana nje ukuthi ubaba wakho uwena. Ngisho ngaklesha kangakanani naye uwena. Ngeke uyithandi character efana nayo yakho. Abantu abaningi oklesha nabo isikhathi esiningi abafana nawe. You must remember that. So ipoint lami sekuthenini ke leli point obulisho moshela intombi mawusuthini uyichazela ukuthi ekhaya baphila kanje. Yes. Imistake esiyenzayo ngoba ubona nje amajida isikhathi esiningi aba selfish ekuthenini lokho ngiza kwena Somntwana lokho ukuthi ugana umakoti ufuna ukuthi ayogada umuze ekhaya uphinde uqonywe la eGoli. Kucacise uma umshela umakoti ukuthi kahle mina ngushelela wena ukuthi uhlale ekhaya ngisazogana eGoli. Angizikhuluma ngeqiniso. Exactly. Cha mfowethu uhlala ukhululeka. Sikhuluma ngeqiniso. Kucacise ukuthi mungalesikhathi umshela wena ngushelela ukuthi uyohlala ekhaya. Ngoba ama chances ukuthi mehlele ekhaya uzogana eGoli are very high. And then sidlule lelo point lelo. Ngifuna ukuyalathela mase sidlula lelo point ngiza kuleli la KWAZI ekuthenini umtshela ngokuthi ekhaya siphila kanje. Remember kunekhaya kunokwazi, ukwazi wala ekhaya. Each and every person kuleli khaya leli unama values zakhe, uneyinkolelo zakhe. Even though ezalwe le ndoda la ekhaya uneyinkolelo zakhe. Umshela umakoti ngokuthi ekhaya siphila kanje. Uzohamba ube nomuzi. Uzophila ngeenkolelo zalwe yamuzi noma uzomphilisa umakoti ngeenkolelo zakho manje. Khumbula ngasikhathi umshela umletha ngokuthini ngulethela ngumchazela ngendlela eniphila ngayo ekhaya, not ukuthi wena mina ngifisa umakoti nje. Because na into ebaleka ukuthi mawushela intombi itshele mina ukuthi i-lifestyle yami nje ekhaya kunomfowethu abaphuza ekhaya nje ngayibhadi mina ngedwe ngiphuzayo. Akuphuzi umuntu ekhaya utshwala aphuza ngisho na izinja zakhona. Ekhaya asonti futhi mhlambe nabasonta sekomanje. Kodwa angikwazi ukushela umakoti ngomshele ngendlela umfowethu omdala discipline ngakhona nangendlela aphila ngakhona. Kumele ngumtshele ukuthi ngelinye ilanga ngizoke ngiphume out nabangani bami ngushiye endlini. Ayiqome lonto eyazi. Then ukuthi ngumtshele ukuthi ekhaya akuthintwa sidala utshwala. Akwenziwa sidala zonke lezi zinto. Ngoba uzoqoma ekhaya egcineni iclash along the way. Because ngumqomisa ikhaya ngumqomisa ngami. Okay. Hayi Somntwana ikhulumele ngoba ngazothi ifuna ukuthinta lapha kule ndawana. Angifuni futhi ukuthi le ndawana mayithinteka igcina iphazamisa le topic esizongena kuyona. Ufuna ukufaka emqondweni ngoba ngathi ifuna ukuthinta le ndawana. Somntwana njengendoda eneqiniso futhi emphasize kakhulu iqiniso seyithintile umvelo endaba futhi ngivumelana nomvelo kule point. Ngiyazi ukuthi noma singesiqinisekise ngiyazi ukuthi uyindoda ekufisa ukugana noma uyindoda eseyinhlelweni sokugana noma uyindoda eganiwe asingayivezi lo nkulumo ukuthi uganiwe noma uganiwe. Kodwa la eGoli asike sithi usuganiwe ke ekhaya
uyokuveza yini kumngakho ukuthi la egoli wena kukhona osekuwashelayo nokuphekelayo ngokuba wena indoda eneqiniso. Hey. Afethu hey ngifaka emgodini. Yazi cha nami bengisathule ngianalyze inkulumo kaMvelo meyikhuluma ushaye kwazwela. Kodwa ke ngokwami ngifuna mina mfowethu ukukhuluma ngezinto okuyizona eziphethe impilo. Not ukuthi thina sithandani thina sizizwa kanjani. Kunento ekuthiwa iphethe impilo. Yabona namhlanje nje obahlela siphethwa sofa. Mangathi uyawususa siyawa phansi. Mawubeka uzohlala kahle. So wethu sofa usufila sengathi uyaguga wona uma ngabe uhleli phe kwawo but ekugcineni uyaqonda ukuthi ubamba izinqa mfowethu. So ke ngalokho ngifuna yabo. We understand so. Ngalokho ke ngana kwethu ngifuna okuye kuthenini abantu besifazana okokuqala nizofanele sibashayele ihlombo kashongiso. Yabo sibashayele ihlombo futhi bayinto enkulu emhlabeni. Once baqala bayikhohlwa konakele. Ngiyazi ke njengamanje mhlawumbe abantu badunga uzontwini. Abantu besifazana bayinto enkulu emhlabeni. Uma ngabe beke baqala bayikhohlwa ukuthi bayinto enkulu. Istimela siphumile esibolweni. So ngaloo ndlela ngifuna ukuthi mina wakithi umuzi uthi uyikama 10 akushiya umkhulu. Uthi uyikama molasa akushiya umkhulu. Kushiya ugogo. Uyibambe lapho. Lento ikutshela ngokusobala ukuthi ukufudumala nokuphumelela kwekhaya. Kungokuthi umuntu wesifazane ukwazile ukuhlala inyanga ezo9 nengane esiswini ayisala iphila. Noma kutheme eqala ebamba wahamba uyikhipha. Yabo? La ngikhuluma into eyodwa kodwa ngiyichaza ngezinto eziningi. Sekushoda mhlawumbe umqondo akushesha kangakanani. Ngoba sikhulumela abantu abahlukene. Uma ngabe umuntu wesifazane eke waqala wenza iqiniso eliba unfair for yena. Kodwa laba fair for abantu abaningi abawumndeni. Lo mndeni uzohlala ufudumele. Namhlanje wasesiphile esikhathini esibi lapho khona kuyivote kufanele lihambe phambili ukuze abantu babe namandla bese iqiniso libekwa ngemuva. Ingakho uzothola kuthiwa umuntu wesifazane une right, umuntu wesilisa une right. But impilo ayisho kanjalo. Impilo ithi fana ube khona umuntu omholi esimweni esithile. Weda lo simo siyamgcinezela noma simgcinezela but abanje phakabe leader. So ngifuna ukukhanyisa lento ethi ke masa amadoda kubukeka kabi makuswe kuchaza umuntu osuke ezwela ubuhlungu noma osuke efuna ukugxeka nezothi ayamadoda nje ayicabangela wona amadoda athanda ukujala amadoda but uthi ke manje iquestion ilokhuzana ianswer uma ngabe umuntu wesifazane ozaziyo ukuthi ufuna ukubomba ikhaya yini engakunika inkinga ngokuthi uhleli ekhaya indoda yakho uyayazi ukuthi akhona amaphutha amancane ngoba phela siphile emhlabeni enyameni bafuthu asikwazi ukuqonda nje siqonde impela ngathi uzothi lo mkhonto kunjalo yabo so siphile enyameni uyazi ukuthi lapha egoli le ndoda inomuntu sekuleleke ekuthenini ke lo ndoda mayikwenza lokho ixosha ulaka yini noma ayizazi ukuthi ifunani hambe bamba nje wonke abantu besifazane babonayo noma ifuna ukuyigcina iyindoda engeke ibe nodlame egoli ukuze izofika kumkayo yabo kube right yabo so ngiyazi ukuthi kuzwakala kukubi mfowethu ngoba kugcinezela iside le1 kodwa ukhumbule mayiqala inkulumo ngithe umuntu wesifazane uyikhaya uma ngabe ezoqonda lokho uthi yazi mangizokwazi mina ukuqiniseka ukuthi indoda yami noma ubaba walekhaya ngiyamhlonipha ngiyamelusa ngibe intamo la kufanele mina ngimdirect khona ngimdirect kodwa ngendlela eright ngoba phela amehla kuyena umqondo uye yabo so mfowethu ilonto ke mina ngiyengisho ngithi siyabadinga abantu besifazane abazothi mabebekezela babekezelele phansi kwenhloso esinaso ngoba awukwazi ukubekezela umuntu onganayo inhloso if indoda ikwazile ukuganisa yakukhulisela ingane iqotho kuyona yonke into asekhaya bese iyaphambuka ke phela ithole onomzamo balegoli abanekete encane hayi cha ungabusalande lapha nawo kakhulu lakho ungabusalandela kakhulu ngoba ukhumbule uma xebule ekhaya ngiwisihlahla sonke manje enye into kodwa ke ngifuna ukukhanyisa abafowethu isikhathi esiphila kusona mina ngiyavuma abafowethu ukuthi sesiyamvumela umuntu wesifazane akasebenza akwazi uyimela ukuze engazodependa kuwe
ngothando nangemali. Yes. Lokho nje mfowethu 100% behind God. Yes. Nami umuntu wesifazane ngiyameseka kakhulu. Okungangokuthi ngeke kwamangala mina mongathola mhlawumbe ukuthi umuntu engaphila naye ngaphila nomuntu oyimele. Nje ongekho twinto angayicela kumina obehluphekile. Yes. Kodwa uyifuna ngoba siwumndeni. Yes. So lokho mfowethu angikho ndloba against ngoba usiko lempilo lesikhathi samanje. Yeah. Kodwa angifuni mina uma ngabe isikhathi silokhu sishifta siguquka silethe izinto ezintsha bese kuguquka ubuthina. Yeah. Ngoba ubuthina buyithi. Mangaphela ubuthina siyogcina sizala mfowethu nezingane engezazi ukuthi iphila phansi kwami. Mawubekile nje umthetho ekhaya wathi nansi into ephila phansi kwami. Umuntu nomuntu mezizomile uyeza zolanda iqiniso bese iphila ke impilo ihambisane imeshe nesikhathi namhlanje. So yilokho nje mfowethu mina ngikhanyisa. Somntwana mana before vethu uzwe ube ngiyakwazi ukuthi ulisoka. Ngifuna ukubuyela kancane kule nkulunyana le yakho before sifike khona. Utshona somntwana umuntu wesifazane vele mangibeka nje amagama amancane. Uthi somntwana umuntu wesifazane wadala ukubekezela ingakho eqala abanqomo. Kodwa futhi enkulumeni yakho wasukuveza ukuthi umuntu wesifazane ohlakaniphileyo uyovusa umuzi wakhe oyisiwula uphinde futhi yena ubhidlisi. Ngenxa zokuthi abantu besifazane sebalulekwa kakhulu belulekwa ngamanga bethi batshelwa iqiniso lempilo kanti bafakwe ehlathini. Yingakho namhlanje kunabantu besifazane abathola imbhobho emkhulu beme stage enkulu bekhulume ngokuyiphatha komuntu wesifazane nangendlela umuntu wesifazane okumele ayiphathe ngakhona indoda yakhe. Kodwa umuntu ophethe lo mbhobho itsida uganwe indoda engendoda. Uganwe intamo lo muntu wesifazane uyena ikhaya. Umi embhobhweni indoda ihleli phansi uyakhuluma ululeka abanye abantu besifazane ukuthi umshado uyinto ethile. Ubaluleka ngamanga ngempilo engalona iqiniso. Kuphinde kube umuntu wesifazane omile ongakholelwe ekutheni indoda yahlonishwa. Lo muntu wesifazane udivorceile ifa kadivorceile akakaze waba nothando noma nempilo owaba sesimeni sokuba nomuzi wawazi ukuthi umuzi uphathwa kanjani. Umi estage ngokuba muhle la emasentini emalini. So therefore uyibona enelungelo noma enolwazi oluphelele lokuthi umuntu wesifazane kumele ayiphathe kanjani. Ufica ukuthi ke manje amakhosikazi ethu asiganile noma abantu bethu sifuna ukubagana bami nalezi iluleko zabantu besifazane abamazamba nabulile kubafazi bethu. Yingakho ke manje ufica ukuthi abantu besifazane sebeyahluleka ukunderstand ukuthi indoda kunezinye izinto ezozenza wena njengomuntu wesifazane musukulandelela uma zingekho la emzini wakho. Wena ufocus la emzini wakho kulokho okulandela wona mvelo. Ukuthi nongabe ubaba makukhona akakwenzayo lapha eGoli themba ubaba ngokuthi yena wayithe ukubekela ekhaya mhlawumbe wengekho nje enhlosweni zokuthatha isithembu. Kodwa lokho akakwenzayo lapha eGoli ukwenza ngokuba mhlawumbe wehlisa lolu lako okhuluma ngalo. Lolu lako okhuluma ngalo ke lonto siqhatha nabafazi ngoba akekho umfazi ongayi-understand lento ukuthi wena wehlisa ulaka eGoli ngokulala noma umuntu wesifazane noma uphila naye noma umuntu wesifazane. Kodwa iqiniso lomuntu wesifazane ukufuna ukuvusa umuzi wakhe. NgokukaSomntwana uthi uhlakaniphe enough uku-understand ukuthi mina njengoba ngibekela nansi duty yami. Kodwa lezi ingane ke sithatha namhlanje azikwazi lokho. Lezi ingane namhlanje sithi masixabana nazo sixabane nazo ngendlela ukuthi ufuna nokuhamba. Yabo. Fanele kuphele yonke into. Ngizophuma eceleni futhi lapho. Ngixolisa ukuphuma eceleni kakhulu. Indlela esikhuliswe ngayo ayifani. Amadoda asikhulisile futhi akafani. Kanjalo nomama abazalayo abafani. Ngithi mina mengitshela abantu mengikhuluma nje ukuthi yazi akaze ngimbone ngizwe nakanye nje or ngibone umama baba ephikisana since ngazalwa. Not even kanye bephikisana nje akaze. And there is the same thing I do with my kids. Ukuthi angizama yonke indlela ungaphikisani noma wazo bebona. Yes. So le ama right bobabili into ebalekile lifeini ukwazi ukuthi wena udlala iphindini ezomuntu. Ukwathi indaba yama right. Kwi relationship sinama right alinganayo. But ngilalela ungangiphikisi. Ngilalela. Sinama right alinganayo. Kodwa indawo edlala kuyona lama right lawa asebenza khona akuyona indawo eyodwa. Indoda kubalekile kuyenza ifile kangcono ukubukeka emphakathini ileader.
kodwa ekitchen nasekamelweni umshado uyasebenza mekuzolida owesifazane. Awusihole mfowethu, usihole impela. Yes. Indoda kuyehlisa kakhulu isithunzi owesifazane mekuthi bajwayele ukuphikisana endlini mase kukhiphela ngaphandle akuveza ukuthi sithina siyaphikisana or lona mncane kunami. Meka kuveza ngaphandle kubukeka izinto indlela abantu abathandana ngayo uthando lusebenza isikhathi esiningi owesifazane uyalida uthando kodwa ileadership yesifazane kubalekile ukuthenini ivele ekitchen nasekamelweni uthi mekade umthethisile or ubhedile emini nihambo wathula wangakutshela mase esithi masenini ubabile ekamelweni ethe kodwa baba lapho ushayisile Makwazi angikuphikise mfowethu yabona la ungene khona ungene endaweni ejule kakhulu and ngifisa si treat differently ingakho ngithi itopic ebekumele sikhulume noSomntwana itopic ethi yipi role ekumele idlalwe umuntu wesifazane empilweni nowesilisa yipi role ekumele idlalwe empilweni yomuntu wesifazane uma sike sakuvumela ukuthi sihambe ngalo direction ngoba nami nginamaphuzu ngalento ekhulumayo noSomntwana namaphuzu futhi nosisi Nomvuyo unawo amaphuzu ngalonkulumo and emaphuzwini mina amaphuzu mina ngifuna ukukuphikisa ngendlela yonke ejulile kodwa ngifuna ukukuphikisa manje ngoba lisekhona elinye ithuba abalaleli emakhaya ukuthi sikhulume ngalonkulumo singene sijule sikhiphe impande enzayo ngoba nginenkolelo eziningi ezihlukene futhi sengijabulele nokwazi ukuthi uphuma esithenjini yabona ukuthi noma uzalelwe esithenjini kodwa ngiyafisa ukuthi uNomvuyo ake thathe umbhobho aphendule le yankulumo kaSomntwana le nkulumo ethi uyakuvumela yini ukuthi ahambe yogana ekhaya mase understand ukuthi indoda yakhe njoba ibhizi la eGoli no Portia ikhiphu yehlisa ulaka yena njengomuntu wesifazane uyakuvumela yini lokho no before nginike Nomvuyo into encane nje ngifuna ukisho ngifuna ukisho ngase ngaya kuleli point sekuthenini meshada ethina emakhaya zo understand bafethu sikhule kanzima not ihlupheka umuntu ukhula kanzima ukhuluma ngokuhlupheka lokho kulanda ukhuluma ngalokho okungamazi ubaba wakho mina today kunzima ukubamba iconversation nobaba sibambe nje ngoba ngikhulanga naye kufana ukuthi angimazi ubaba befika ngoGood afike ngoJune holiday afike ngoDecember ngingahlali naye i-relationship mina enginayo nezingane zami nenginayo nobaba ayifani ngiyamthanda njengobaba ngiyamrespecta and ngibukela kuyena but iyodwa kuphela into engabukeli kuyona ukuthi ahlale kude noma so sibuyela kuleli point leli lokuthi ugana umuntu umthatha umenze finish ekhaya wena ubula one sometimes amadoda selfish kumele sikuvume lokho inqumo ezenzayo zibenefita thina singamcabangi umuntu oyingane ukuthi lo ingane omfana ikhulu ibona abanye omalume abasebenza emakhaya or obaba omncane abajwayele ukwehla sehla ngama holiday kuphela ekhaya izingane zethu zigcina ingasazi so sibuke ngalo ndlela mesikhuluma ngokuthi ugana umuntu ozohlala ekhaya wena uhlalela nezingane ezihlala ekhaya izingane ama chances ukuthi ikhule engakwazi zikusaba uzikujabulela usuku olodwa ngakusasa uyithethisele imbuzi ayisafisi lutho nje seyifisa ngabe usuyahamba phindele eGoli so sibuke kanjalo ngizokulapha kulonkulumo ngiqale ngize because test lapha ngeqinisa ngizokulapha kulonkulumo kodwa ngiqale ngizwe usisi Nomvuyo ngale ndaba ethinto uSomntwana ukuthi nangu uganiwe ekhaya wena usekhaya umganile ekhaya uyakuvuma ukuthi la eGoli noma ungakwemukela la eGoli ukuthi njengoba uganiwe ekhaya understand position obekwe kuyona uphinde futhi umukele isimo akakusona eGoli makwenzeka mhlambe elingeka emaphutheni amancane mhlambe makwenzeka ilwala umuntu wesifazane mase kuba ukuthi une understand ukuthi hayi ingoba bekhiphula bazongigwadela bosisi ngoba mina ngiyayivuma because I believe ukuthi indlela yokwakha umuzi leyo yes makube yahluleka ngaphandle makube yahluleka ungaphandle makazincede naye ngaphandle hayi ukuthi mina ngizozinceda nami lapha ngikhona ngithi kodwa mele si understand ukuthi mele angenze iqise ngoba amadoda anale style sokuthi once wabona ukuthi umvumele okay utholile wathula wambonisa wenza ngathi awuboni ubona kahle ukuthi it's my opportunity to continue doing this thing. I can change amantombazana as much as I want to. Yes. So mina ngiyayivuma because I remember there's a video that I did about Leonto Leyo ngasho ukuthi it rains everywhere. You can never leave your man for cheating. You have to stay with your man whether he cheats or not because ungathathi disrespect uyenze
ilona impilo yakho. If you disrespect her, that's when he dates a lot of people. Mara makube uyazitshontsha angakubonisa angakudelela angakudelelisi ngabantu. That's where ungathi okay, it's fine. Papa so bisanda sakho singathendi la camera le. Sorry. Yes. That's when ungathi That's it's fine. Ilona uzobona ukuthi ku right because mina ngiyabona ukuthi akusizi ukuthi uzomgada umuntu. Uhleli ngale 3 months yonke awumboni makazozitshontsha ugcina kulethela izifo endlini. Yeah. Ngoba uyohamba angena wonke amakamera la afuna ungena kuwo ahamba chitha khona aphinda kubile nezifo which will also lead to ama-soul ties. Lento ezophinda kubulale nawe umuntu wesifazane. No ngifuna ukubuza kusisi lana ukuthi so lento siya deep ke kuthenini mhlambe ungachaza kuthenini ikuphi okuzoveza ungakuhloniphi kulesenzo lesi ngoba uyamvumela ashaya ikuphi okuzoveza ungakuhloniphi ngoba ngizokwenzela example khona umuntu wesilisa osuke ephoqwa isimo ngempela ukuthi umuntu wakho ukuthi ukuza shaye and then kunalento lena ke sijola ukushiyo la ekhulukazi social media kuthenini mola nomuntu ni share imoya into kanjalo so ngizothi ke mina wena uyangivumela ukuthi ngishaye sengizothi ke mina ngiprefer ukushaya umuntu oyedwa la eGoli ngashaya abantu abaningi. Yes. Sengifuna ukulidela kuthenini lento ukuthi ipreference yami ngizoprefer ukushaya umuntu oyedwa than abantu abaningi. Wena uprefer ukuthi ngishaye but ngingabi attached to this person. And then ngiyikhontrola kanjani ke lento ekuthenini ngingabe attached to this person. One, ngimbona njalo wena usekhaya, wena ngubona ngoGood, ngubone ngoJune, ngubone ngoDecember ngama holiday. Lo muntu ngimbona njalo as indoda. Ngiyavoida kanjani ekuthenini ngingabi attached kulo muntu ngoba kuclear ukuthenini into ezokuhlukumeza wena or ezotshengisa ungakuhloniphi ukuthi mina ngikeshe lokho sebebiza ngokesha manje ngikeshele lo muntu. Ufuna ukuphendula cha angifuni not ufuna ukuphendula somntwana mawungangena kuyona kunankinga mhlawumbe ngizoyibeka ngayiluli mhlawumbe somntwana uzoyichaza kahle sithe yakulapha la uma uyindoda ezazi ukuthi yapi futhi isukapi ezinye izinto kulula ukuthi udile nazo wena ngaphakathi ingakho ufica abafana abancane bethandana nezifebe ezaziwa ukuthi izifebe ngenxa zokuthi kwabona akazazi ukuthi ubuya kuphi uma uyazi into yenza ukuthi uyenzelani isiphi izathu okuyenza awusoze wangena ogibeni oluyokugaqelisa ungaphinde uphume kulona angazi noma uyangithola indaba. So uma umfana othathekile ongazazi ukuthi kahle kwayena lo makoti wamthatha wamusa ekhaya kwakuyini inhloso yakhe ingakho koyosithola usuhamba ubhabhalala noma usuthatha umuntu wesifazane umthatha uhlala naye endlini kodwa uganiwe ekhaya. Yabona ukukhumbula ukuthi ngilungisime ekhaya njoba angenzi ngoba nakho ngenhloso ukuthi ngifuna ukuthi ngiganule eGoli noma ngifuna ukulimaza umakoti ekhaya. Uma wena unezivumelwano na ukuthi osozwa ganwe eGoli noma osozwa kephi eGoli kuyizivumelwano naso leso angeke ukushintsha umuntu othi ngikusomntwana kodwa afuna ithuba mhlawumbe angezele eGoli. No ungena kahle la mfowethu kulonto kodwa khona umuntu osezibuka sengathi kunabantu esibayuza shotho ukuthi feze ngenhloso yabo ingakho fanele siyicacise ipheleke le ekuthenini number 1 wena uthatha isinqumo usukungagcinezela umuntu okokuqala lokho yabo nje unkosikazi wakho ekuganile ingakho sithe fanele uqale wazi ukuthi yini uyidinga unkosikazi ongani noma sekuphela uthando iqhubeke kweluse yona ube unkosikazi wakho mawufika ke le goal uyindoda vele nje obula mfowethu uzowenza amaphutho lokho fanele sikusho kodwa lo maphutho owenzayo fanele wenze sure ukuthi unkosikazi wakho emvikela ngawo ngoba igama elithi inkosikazi unezethembiso omnika zona zokuthi ubani and ukhumbula abantu besifazane bayingozi kakhulu abakhohle yabo nje umuntu wesifazane mfowethu indlela anamandla ngakhona usekuthenini into omtshelo namhlanje mokwahlala kuyona uyokuhlonipha noma ungenza iphambo kweyiningi enqothi uthe nansi into ekulidela ukuthi ube lo muntu engimdingayo waqala wageja lonto futhi uyenzile inkinga kanjani na ngizokusa ke kulento uke wayicacisa nje uNsela nganoma sasixoxa nini kwasi ekuthenini mawuyindoda umuntu wesifazane ozomthola le eGoli number 1 kwayena uzobe ngayidingi lento yasekhaya umehluko nje oqala loyo momtshela nje ukuthi yazini mina nginomfazi ekhaya ngoba sebatshela ke ukuthi nje ke phela abeso yabo mawuyindoda isho indoda hayi mina unkosikazi ekhaya kodwa ke ayi cha ke sibambisane la
siyaqala ke mhlawumbe lo muntu osifazane ngiyaphilisana angithi uyabona indlela zeni zihlukene wena inhloso yakho nalomuntu ukugcina ngizothini ukuyivikela mhlawumbe ekuthenini ungabe umuntu ogcina manje sefuna yonke into uyamthatha ke lo muntu umuntu oyi1 uhlala ubonana naye ke nize nimukilisane le moyo eyisho ke mfowethu ke kodwa ngeke umshintshe naye ukuthi akasozwa waba unkosikazi wasekhaya uyabona manje ukuthi ukwazile ukwakha ibalance ngomuntu vele onenhloso ezahlukile ngawo nezihlukile ngomuso wakini kumenze kucaceke ukuthi mawuthi usathanda siyiphile lempilo asiyiphile ngalendlela esiyiphila ngayo yabo fanele kube ukuthi momfake lo gibe umfaka ugibe alazi kahle ukuthi cha mfowethu sibambisene la ngikaniwe mina ekhaya yebo mhlambe futhi kunelinye point futhi mvela angisho ukuthi silifela mathi so phela futhi lithinde ngifuna abalaleli bekwazi ukuthi kusenkulumo ezayo engicabanga ukuthi seyiphela engicabanga ukuthi seyipheka le nkulumo ezayo ithi umuntu wesilisa kumele yini into elindeleke kuyena noma indima ekulindeleke kuyena kumele idlale umuntu wesifazane iphi indima elindeleke kumele idlale umuntu wesilisa so kule nkulumo le oyikhulumile mfoka magwaza ngizokulapha nje kancane kuyona thina ezabantu besilisa sinokuphushwa izimfuno noma indlela abantu bethu esithandana nabo abafisa ukuthi enze ngakhona izinto sizegcine sifuna ukuthi thina lento siyikhande siyenze iqiniso lethu ekugcineni kusuke ngalona iqiniso lethu abantu besifazana very manipulative masoyibeka ngesingisi banayo indlela yokwazi wena njengendoda ngoba bayakwazi ukuthi uthatheka kalula banokwazi ukuthi bekublackmail ngento ethile akushintshe idirection eze egcine kulandisa izingane zakhe ezu10 noma akayizala ekhaya ayilanda ayilethela egoli ngoba phela uyabona njengoba mina ngikhulele ekhaya ngikhule ubaba noma angeke ngithi ubaba ngingamboni njalo kwakhona lokho kube nendlela ngempilo okungikhulisile okungifundise khona ngempilo yami ingakho namhlanje uyilomvelo magwazi nje wena uyitshela ukuthi ukhanda izingane eziyofana nawe ezoba nobudlelwano obuhle nawe kanti awazi ukuthi ngempela ilona thuba lakho lokukhanda onyawo kodwa sophina siyithile lo nkulumo mhlawumbe nje obungayena unyawo uphinga nqathi ubaba wakho wakuthatha wakushonisa lapha ekhaya ngoba we-understand environment nohlobo lwengane akafisa ukuthi ube uye namhlanje njoba ulomvelo owusomabhizinisi onezinto eziningi akazenza ezokuhlakanipha lokho kuhlakanipha wakufundisa ubaba wakho ukuthi ekufundisa engeke eduze kwakho ekufundisa ngendlela eyikuthi ingakho nesosha malitrainer lingatrainelwa lahlala khona litrainelwa kude ehlathini kodwa mase kumele liseve ngifuna ukuyigibela leyo bese ngikhohle mfowethu nami ke yangenza ngafefezela lenkulumo adikhulunywa ngomvelo lawo wacishe wathi ngimphike ukuthi ukhulele ekhaya ikhaya akasilithathe njengento ekuthiwa linayo yonke into kodwa into engiyithanda ngani nemfundiso and ukhumbule sithema siqala enkulumo ethi khona into eyathi umuntu uma kwahlala nesikhathi eside iyehla ivelo ngabe ungamhloniphi ngabe ungasamboni nje umuntu okufanele lezo zinto ke zingena kuyona into esho la mfowethu wakithi sokuthi ubaba wakho yabo nje mina ngikhulu baba kungathi isona silwane kufanele sisisabe ekhaya ofuthi namhlanje abantu lonto bayibuka njengentimbi mina ngithatha njengentenhle yabona uma umuntu futhi ufundiswa umqondo wakho ngokubuka ngamehlo akho ungalingi nje ufundiswa umuntu nami njengane ngizalayo ngiyathanda ukuthi sibe right kodwa engifuna ukuqikelela ukuthi azithi mayibuka zibuka into right bese umqondo wazo kwapply kulonto leyo ingakho uthola ukuthi wena ubuwazi ubaba wakho uqotho kodwa ayikho into adayisho ngomlomo ngesiqiniseko nje ukuthi awukazi wahlala nobaba wakho asho something wena ke into oyibone kubaba wakho iyo kanye ihlalele emqondweni lelo sawile ndodo yona kodwa ubaba wakho uba kwakhuluma mhlawumbe kwangenzeka bad ngoba ingane yakho uzofuna uyikhulisa ngamawala ngokufisa ukuthi ibe wena kanti mhlawumbe izoba yiyo ngendlela eright mina nje futhi angifani nabantu bakithi ngabe bakhuluma iphutha yabo ngikona ngafisa ikhulume topic balali bethu bakhaya mayiqhubeka lenkulumo sizovela siyiqhubele topic siphinde singene nangivelo velo mfutha ngokhaya ngiyazi ukuthi sekho linye ithuba lenkulumo lena balali bethu bakhaya ngenxa zesikhathi asifuni ukuthi nibuke into igcine ibe indavundava siyabuya sesibuya nokuthi yipi into ekumele idlale umuntu wesifazane empilweni endoda nasekhaya kaganele kulona yipi futhi role ekumele idlale umnomzane idlala unkosikazi wakhe naseyinganeni zakhe which is inkulumo egcine yafuna ukuthinta umvelo sesicine sicishe sangena kuyona KWAZI siyabonga kakhulu uSomntwana awubonge kuphinde futhi batshela abalaleli bethu ukuthi abakulindele usabuya ngane yakwethu siyabonga kakhulu bafuthi ithuba esitholile ngethemba lokuthi esikwenzayo sifisa kube isifundo bese siyalapha nasisonke somndeni kahle sofuna ukukhanda nje umndeni omusha ngokuxhumana ngokuyikhathi zamanje lapho sishayise khona nikhumbula ukuthi sisenethuba lokuyilungisa nani futhi ngokunjalo nethuba lokubeka ukuthi sikwazi ukubona ngoba njengoba nibona nje besikhuluma cishe la su4 umuntu nomuntu benombono wakho ohlukene okusho ukuthi ayikho into la kuthiwa fixed ngeke ishintshwe kodwa amakhona ukuzuzile uthathe ngempela kube umpha ukuthi kusasa kukulapha empilweni
ngusomntwana kwaXULU ke hayi ngiyathembisa ukuthi leli khaya ngisazobuya khona. Siyabonga kakhulu mfethu. Nisale kahle, siyabonga kakhulu. Sanibonani emakhaya. Lo khulumayo ke